Tez biyu harakatlari. Birinchi harakat. Tatar biyuning ikkinchi odimi. 1 2 3 sekirib, 2 3 sekirib, 2 3 sekirib, 2 3. O'kshaga oyoq harakati. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Shirshi. 1 2 1 2 1 2 1 2. O'kshaga sekiruv. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Chalishtiruv. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Toptanu. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. O'ksha bosh. 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3. Aylanish.